Bog. Prije nego počnemo s ovom još jednom čudnom epizodom, nevjerojatno, se zahvaliti svojoj gošći, gospođi Aurori Weiss, na izdvojenom vremenu i jednostavno prikazanoj osobnosti. Potrudio sam se napraviti ovaj video, ajmo reći koliko toliko zanimljivim, duhovitim i na sebi svojstven način prikazati još jednu epizodu iz današnje serije zvane Čovječanstvo. To je to. Let's go. Samo recite mi kako vam mogu još pomoći? Vi ćete samo postaviti pitanja. Neće biti jednostavno svoj i sve to. Ja inače ne radim ležano, kabisna, ali sam pristala. Ja sam osobno pristala na ovo, tako da... Koja je točno vaša onda tad uloga bila? Ja sam bila izvjestitelj za Štirje medija izdanja za Večernji list 24 sata. I za Ekspres sam radila ove političke intervjue, bio sa Osmani, sredila sam pomoć nakon potresa što je došla. Ovo je off the record, ili? Ovo je off the record. Danas je s nama gospođa Aurora Weiss, koja je većini ljudi, vjerujem, nepoznata, ali naravno se ne zadugo. Pa zamolim vas, gospođo Weiss, da se ukratko predstavite, tko ste, što ste i kako ste. Hvala vam puno na pozivu na ovaj divni podcast, za koji ste dobili unaprijed od mene puno komplimenata, jer ste jako dobro radili svoj posao. Ja kao netko koji je 20 godina radio kao novinar i izvjestitelj, u puno zemalja, zaista mogu reći da to radite kvalitetno, tako da ako ste to dobili od mene, tako da ako ste tako pripet dobili od mene, definitivno ne bi bilo danas ovdje da ne smatram da dobro radite svoj posao. Ali još uvijek niste odgovorili tko ste? Ovako, da. Polako. Naime, ja sam 20 godina radila kao novinarka. Ovo što ste rekla da nisam poznata, ja bi možda rekla da nisam poznata u nekakvom krugu koji ne uključuje medijski, politički i vanjsko-politički kao i sigurnosni sektor. Taj mainstream niste poznati. Da, se vratila iz Beča, sa studija, natrag u Hrvatsku. Inače, ovdje sam završila školu za primijenjenu umjetnost i dizajn. Ok, to je onaj dio što ste mi spomenuli, da imate stila. Da, estetika mi je jako bitna i također mi je jako bitno promatrati stvari kao u kiparstvu iz svih perspektiva. Približio, tako. Isto radim i sa austrijskim medijima, isto radim i sa medijima u Bosni i Hercegovini, jer naravno ja radim zapravo kao savjetnica za vanjsku politiku i sigurnost u kabinetu gospodina Milorada Dodika, to jest u predsjedničkom kabinetu. Naravno sad, da li on tamo može doći neki drugi predsjednik, ja ću još uvijek biti tamo ako mi ugovor ne istekne ili mi se neko ne riješi, naravno. Tako da, ja sam savjetnica kabinetu. Još duže godina sam vezana ugovorom, ali naravno ja ću ugovor prekinuti ako ostvarim rezultate koje želim ostvariti na predsjedničkim izborima u Hrvatskoj. Kada vam se javila ta ideja prva? Ovako, ja ću vam iskreno reći, ja sam vam 2012-2013 radila kao glasnogovornica gospodinu Milanu Bandiću. I gospodin Pašiček je inače jedan životopisan čovjek, jako zanimljiv. On je naime napravio erotiku. Sad, on je napravio časopis u Jugoslaviji koji se zvao Erotika. Sad, sam bio još onda premladi ili? Je, bili su premladi, ja čak znam za to, bili su Erotika, Smokvica, i onda je naravno došlo od službe naređenje da Jugoslavija napravi eto tako jedan časopis kao Playboy za naš, da ne moraju švercati, i da to bude naš proizvod, da se tu proizvodi i dešava naše jugoestetika. Oh, there's the lovely Heidi, everybody. Oh, hey. What a great lady. I talked to her backstage and... wonderful woman. The tits are real. Excuse me. A lot of people are saying her tits are fake. They're not fake. I touched them. And great tits, wonderful tits, American tits, and that's... U to vrijeme je gospodin Sanader bio u Austriji. Inače, gospodin Sanader, naš ministar bivši, premijer. Tu smo.
jezici mi se u glavi jako mute. Diler erotskog sadržaja. Diler erotskog sadržaja koje je erotski sadržaj iz Austrije tada prodavao u erotiku gospodinu Pašičeku i oni su se tada upoznali i povezali i znali, jel da? Ko su čitali? Taj moj urednik. Ja ne znam drink su uopće Okus gumenih bombona. Želite mi, ajde, Da. može. Mislim, ja ću rozu, pošto smo Može. moderni. Rozi ćete? Ja ću rozu, da. Ovo je Dobro. Evo, ja ću sad prvi put probati, mogu vam reći da mi se sviđa. Winter Edition, Red Bull iz Salzburga. Ipak smo Austrijanci. Da, znači, mi zapravo nismo smjeli ništa objavljivati, to je bila naredba. Međutim, ja sam dobila informaciju da je gospodin Sanader uhićen u Austriji od nekih svojih izvora. Ja sam bila dežurna taj vikend i ja sam intervju koji je tada bio na naslovnici portala Javno.hr, koji je glasio Ivo Sanader vodim Hrvatsku prema EU, zamijenila se Ivo Sanader uhićen u EU. I naravno kad sam došla u ponedjeljak na posao da me čekao otkaz i da sam ja znala da mi o Sanaderu ne smijemo ništa pričati. I tamo vam se niko ne pada na pamet riskirati nešto za siću. Međutim, kod nas bi ljudi za bombonjeru, razumijete? Za Red Bull. Za Red Bull. Pa znate šta, jer sam ovo još probala, ali ako probam, ja bi se... Evo, ja ću nam se, neću slomiti no. Evo ga, tako da, ja ću, evo, mogu iz doze, inače ne pijem iz doze. Kaj ne? Da. No, pa, nisam mali bedak. Jako dobro, moglo bi se navući. Mi planiramo idući tjedan, pozvat ću sve kandidate na tekst za droge da obave. Idući tjedan ćemo imati tu akciju. Na droge? Na sve. Tada su svi se kladili i opustili su se čak SDP-ovci jer su bili poprilično sigurni da Ivo Josipović nema konkurencije, da je to dobiveno. Nazivali su Kolindu Grabar-Kitarović pogrdnim imenima, žena, glavuša. Žena je pogrdno ime. Žena je pogrdno naziv. Oni su shvaćali, jer ja sad ne govorim iz vlastite perspektive, ja govorim kako su je oni nazivali, jel da? Mislim, ti krugovi oko gospodina, zapravo ne bih ga nazvala gospodinom jer to je čovjek najmanji gospodin, oko Ive Josipovića, kojeg ja poznajem pa mogu govoriti iz iskustva. Znači, Bandić ili Josipović? Josipović. Vjerujte mi, Bandić je veći gospodin od Josipovića. Pa Josipović vam je zapravo jedan isto također napuhani balon poput Milanovića. Znači Lignja je dobar. Tak je, znate Nadim. Da, njega su zvali Lignja, ja bi ga čak nazvala i Predator. Ok. Da. Nešto novo, ali mi paše. Nešto, to uopće nije ništa novo, s tim se bavi i državno odvjetništvo. Dobro. Tako da... Možemo i njihovom kupovinom, trgovinom, ajmo nazvati to posvajanjem djece. Znate za taj slučaj možda? Ja sam radila na tom slučaju i istraživala sam ga, to je bilo prije 2 godine, ja sam se vratila u Hrvatsku institucije. Jesu djeca, dajte mi ko lajku objasniti, što se tam točno dogodilo? Evo, kao da svoj baki idemo objašnjavati, to može. Like a fucking ok, evo se moja baki, ja zamislit ću moj baki sjedi tu. Znači ovako... Pojedi nešto, kćeri. Prostite, to je ona vic. Kako Cigo zove kćeri koju je nazvao više? Čeri. Čeri, dobro. Čeri. Dobro. Ja sam više specifična po tome da mi vicevi nikad nisu smiješni. Ja se ne mogu pomoći. Imam ih još. Čak i nisam škakljiva osoba, tako da... Niti na peti ispod. Ok, sve pet. Jer velim, ovo mi je sad prvo snimanje s ovom kamerom i... Dobro, vi ćete to rezati ili montirati? U pravilu mi je cilj da bude raw, bez prekidana, da ne ispadne da se sad nešto montirao i sve to, ali da. Jer ja ne bih htjela, mislim, sad nešto skačemo na unije. Problem je bio u tome da su
Znači, postoje razne tehnike trgovine djecom i kupovine djece. Ne bi znao, U ovo su umiješani bili, znači, sudovi Republike Hrvatske. Da, zlatar navodno je rješavao to ko Sudovi po traci. Republike Hrvatske, odvjetnici. Tako da ja vam samo hoću reći da je hrvatska diplomacija, da je HDZ pokazao svoj limit biznisa sa trgovinom djecom iz Afrike. Iskorumpiranosti hrvatskih institucija za koje nije niko nosio posljedice. A kad je ko u Hrvatskoj snosio posljedice za išta? Uglavnom, muškarac i žena su se vjenčali i oni su posvojili jer Hrvatska samo normalan, ajmo to nazvati, bračni par može posvajati djecu. Ali oni su izigrali hrvatsko sustav, hrvatsko pravosuđe i sve to jer su Noa Kraljević. žena i žena. Da, Noa o tome Kraljević, više. a prije se zvala, ne znam, nekako nebitno. Oni su bili reklama za ilegalna posvojenja i to pozitivna reklama. A naročito je hrvatski ministar vanjskih poslova, gospodin Radman, blagoslovi kriminal u diplomaciji. On je blagoslovio kriminal u diplomaciji. Inače, skupina koja se vraćala, ja ću ih nazvati kriminalci, koji su trgovali djecom, koji su pokriveni bili od strane austrijske vlade, su trebali biti zadržani, jer su trebali su letiti uobičajeno preko Beča, ide ruta leta. Oni su trebali sletiti u Beč, oni su trebali biti uhićeni od strane policije, kriminalne policije. Međutim, netko je očito i u austrijskom sustavu kiksao, jer su dobili dojavu i promijenili rutu svog uobičajenog leta, tako da su sletjeli u Ljubljanu, a ne u Beč. I u Ljubljani su bili dočekani i ispraćeni, ni više ni manje, sigurno preveženi u Hrvatsku, sa kombijem Hrvatskog ministarstva unutarnjih poslova. Eto. To ste sad vidjeli svojim očima? Vidjela svojim očima i ostalo. Jeste prije spomenuli da tek bila, kako nju poznajete? Mogu čašu uzeti? Da, naravno. Da, naravno. Ovo je jako fino. Ko da pišemo neke koktele. Inače moram priznati, jako ste ugodan sugovornik. Hvala vam, to mi je kompliment. Vi također, inače bi se digla i otišla ako se ne bi sviđali. Tako da, eto, da. Da, jedna jako, kriminalna osoba. Je, moram, da, kriminalna osoba. Onda, ako ste se birali reći, onda mislite puno gore stvari od njega. Da, naravno. Da. Evo, ja sam sad jako sam, još sam malo rekla što bi trebala reći. Tako da, kriminalka SDP-a, kriminalka i stoličarka, neradnica SDP-a. Ne znam, nisam pratila... Nebitno da ne znam, kužite tom pričam. Nemojte tako, ja gospodinu Sinišu znam i cijenim njegovu aktivnost. On je jedna zaista aktivna osoba i on je jedini više tisuća glasova sakupio u posljednjim izborima parlamentarnima od SDP-a. To su vam nekakva dva čovjeka, s jedne strane Siniša Dončić-Hajdaš bio u SDP-u, s druge strane gospodin Medved u HDZ-u, koji je uspio sakupiti 30.000 glasova za izbore. Mislim, to su ljudi koji su sakupljači glasova određenim strankama. Tako funkcioniramo, nažalost. Ali oni su aktivni, oni su znači operativno aktivni na terenu. Oni ne sjede u stolicama i ne daju nekakve pretenciozne intervjue medijima i tako dalje. To su ljudi koji su očito na terenu, operativni su i znaju šta se dešava oko toga. Najbolju PR kampanju u zelenih u povijesti, a ona nije... lice oraha, osim je ne znam ko je ovako ostao usjećen. Vi imate, gledajte, ona je točno, ali vi imate ljude koji izlaze i pričaju, imate ljude koji su operativni. Ono što sam ja radila i uvijek preferirala raditi i ovaj put, evo, prvi put da sam ovako, ja sam čak... Pa me zanima kako vi gledate na njega, da li se moja slika slaže s vašom slikom? Da li se moja slika slaže s vašom slikom? Da, jer moja slika nije baš nešto najbolje. Na crtama? Pa ne, da. No, to, samo zato. Ne, pozitivno. Međutim, ja ne volim ono i što ne cijenim je kad vam neko svoje mišljenje gura kao ultimativno i nepromjenjivo. Taj dio ne volim.
Da, točno. Da? Osobom koja i ovako i onako nije bila prava osoba za vas. Jel postoji prava osoba? Ja vas pitam. Ne. Sad znam da ne. Tada kad ste u tražili, hollywoodskom svijetu The One i ne znam što. gledali ste previše hollywoodskih Pa je. filmova i oni zaista mogu Znam. biti zavaravajući. I sad vidim koliko su te serije oblikovale naše razmišljanja i filmovi i gluposti. Vi ste za čokoladu jer smo preko telefona pričali o čokoladama. Pa, a imate čokoladu? Naravno da imate čokoladu, kako Polovicu. čokoladu. Vi ste isto za čokoladu. Evo moj. Ajme, obožavam ove čokoladice, ali ovo još nisam probala. Ja. Da. Slažem Čaj se. latte. No. Obožavam piti čaj latte. Da. Koja je omiljena njemačka riječ? Imate omiljenu njemačku riječ? Naravno. Koja? Liebe. Ja, kako je isprazno libe, stvarno. Da, Dajte mi neku naravno. ljepšu riječ za libe, ne znam. Ne znam je, zato što kad mi je zaista neko simpatičan i trebam upisati njegov broj telefona, i baš, znači tu Onda riječ veliki koristim. srce Je, Tako ste. definitivno je. Pardon, Super. mi smo dolje ovo čokoladi. Mi smo dolje ovo čokoladi, jako dobro. Say hi to the camera. Ste cijepljeni protiv covida? Jesam, da, Koliko cijepljena puta? sam 3 puta. Primila sam Johnson. Zašto? Zato što sam tada izvještavali iz austrijske vlade i bilo je apsolutno nemoguće ući u jednu austrijsku instituciju kao izvjestitelj ukoliko niste imali cijepljenje, znači koje ste obnavljali svaka 3 oni imali mjeseca, oni plus test i jedno i drugo. Znači prvi put mi se dogodilo dan nakon cijepljenja, drugi put dan nakon cijepljenja. I kud onda I treći sad put? treći put, ja sam rekla prvi put se može dogoditi, drugi put više nije slučajnost, a treći put idemo potvrditi da smo jako glupi. Ja sam i treći put se naravno, jer kako sam već primala Johnson, neko mi je predlagao kao možda primi Pfizer, promeni cjepivo i tako dalje. Mislim, naravno ja sam se kao profesionalno, kako razmišljam, jako i pripremala i istraživala. I ja sam to završila sa 3. cjepivom i evo, mogu vam reći slobodno nakon drugog cjepiva, znači prvo bi sigurno primila, ali da nisam morala, ne bi primila 3. Znači, još bi drugo primila i rekla ovo stvarno nije Teorije okej. zavjere nisu jača strana onda, ili? Teorije zavjere ne. Niti jedna. Bar nekom spomenuti. Vidim crnu Tipa da mačku ptice i nisu pljunem To, 3 puta. dimničar ide pa se primite gumbu. I to radim. Dobro, ajmo za kraj onda. Da sam se nadao još malo. Znači, tako i rekli smo da mu na cugu išli pa sam zato mislio. A možemo ostati, evo ja ću reći Gabi da ako ona mora ići da Gabi, you need to go or now or pritisaka pa i svog partnera. Inače, ako ćete me pitati za tipa muškarca kako volim, znači to vam je, znači ovako. Zamislite, Slušam vas dobro i pogledamo poslije opet. znači ovako, zamislite, ne znam, evo, krim policajca, nekakvog genijalnog agenta, njegov u tijelu SWAT policajca, znači koji ovih specijalne policije, evo Aha, tako, i znači brain i imamo body. i brain i body, da, evo, to zaista, Jako ste skromni, evo. Da. i dobro srce. Ovako, ja nisam lažov, niti ja želim lagati o činjenicama. Ja se oslanjam u svom životu na znanost, to je broj 1. Znači imamo art and science, takozvani, koji se nekada zvao i ja u to dajem moje puno povjerenje. Znači muškarac science i žene naziv? nisu isti. Dobro, science, slažem se, ali to je isto tako ispolitizirano do zlobog. Mislim, ono piramide se sjećate, idealne prehrane. To je isto znanost govorila da prije 10-20 godina, da je to idealno, najviše treba kruha i žitarica svaki dan jest. Ja i proteini su bili na vrhu najmanje, a sad je obrnuto. Da, sad se jedu proteini za sve Znači, jedu ne znam i kad sam proteinske zadnji put jeo. barove. Kruh jedem kad sam doma, zato jer ako ne jedem Ali kruh... ali ne možete suditi po tome. Kruh i dalje, međutim, mijenjale su se namirnice u kojoj se
izrađuje određeni proizvod. Vi imate sada kruh i to su bile sporne ove žitarice koje su dobile pristup na europsko tržište nakon što je izbio rat u Ukrajini pa se radi, je postala, ako pričamo o glutenu, jednostavno štetna. Ja osjetim razliku kada pojedem bezglutensku. Kad se dogodi neko sranje, nema odgovornosti za nikoga. Sruši se rampa tam dole, pogine čovjek, nikom ništa. Danas sam evo baš pričao s prijateljem, shout out Žepik, da smo mi na vlasti. Istog trena sjedeš u auto, ideš tamo, šef dolazi tu da vidim kada je zadnji put servisirano. Ko je servisirao, kako je servisirao? Otkazi se odmah dijele, ne znate vi, zovi Njemce, zovi Austrijance. Treba promijeniti nešto. To se sve, Hrvati budu zaboravili. Bude neka nova pjesma izašla, bum neki šator stavili, bum prljavo kazalište, plesalo, pjevalo, rim tim tagi dim i gotovo. Dosta Ali niko ne smije to na glas reći. Molim? Niko ne smije na glas reći. Ja čujem da ljudi govore na glas, ja uopće ne vidim u čemu je problem, jer prije godinu i pol kad sam se ja vratila u Zagreb nakon 10 godina, su me ovdje u centru dočekale vreće smeća i ljepljive lokve ispred zgrade sa štakorom u moje veličini u pola bijela dana koji mi mrtav hladan gledao. Znači, grad je bio pun glodavaca. Da, ono kao, i jednostavno ono to, znači grad je u rastu, meni je to bilo jako neugodno iznenađenje. Ja mislim da možemo, ne mogu, iako su mislili da mogu, da oni jednostavno ne mogu. Eto, imaju fora logo, oni su veseli, otkačeni, pa plešu tam, pa se vjore LGBT zastave, ne hrvatske, nego se pederske zastave. Dobro, nemojte mi reći, ajmo zvati ovo homoseksualni simboli i označavanje homoseksualnih simbola. Dobro, idemo biti malo papurički korektni. Vidite, ja imam problem s tim. Zašto imate? Stvar je jedino i imenu. Morate naučiti malo diplomacije. Peder, LGBT voli da se zove pederi, ali ne vole pederičani. Možda jesam dijelom sad to loše, u lošem kontekstu mislio, ali peder je peder. Ja razumijem da to loše zvuči, da to ima lošu povijest, da su ne znam bili kako tretirani. Ali ako im danas nije bolje nego ikad, onda ne znam kada će im biti. I njihovog posvajanja djece. Protiv posvajanja djece, s njihove strane, apsolutno. Apsolutno. Jer posvajanje, ispravite me ako griješim, zar ne bi trebalo bezbolnije zamijeniti dotadašnji roditelji? Da. 100% čovječanstva u povijesti je imalo mamu i tatu. 100% imalo i imat će. Da li je moral objektivan ili subjektivan? Subjektivan. Interesting. Zašto? Zato što mi nakon svog rođenja... Kako? Dobro? Zato što mi nakon svog rođenja, obzirom na svoju okolinu i društvo u kojem se nalazimo i kulturu, usvajamo određene vrijednosti kao što su upravo te moralne vrijednosti. Postoje naravno opće moralne vrijednosti, a to smo kao ne ukradi, ne ubij, to je sama Biblija podsjeća na te stvari. Sad vi i ja raspravljamo o tome da sad ta neki moral koji se usađuje djeci, kao neki sasvim normalan, kao zdrav razum, da to zapravo nije zdrav razum, da to ne bi trebalo biti dio morala. Bar ja sam tak shvatio. Ali vi mislite, i imate ovako sad, ja ću vam reći jedan par koji sam upoznala u Nizozemskoj, 2 glumice, jako su htjele imati djecu, s druge strane, Ja jako želim Porsche imati. Ne, a slušajte sad, s druge strane, njen glumac, prijatelj iz kazališta koji živi u istospolnoj zajednici sa drugim muškarcem, oni su isto jako htjeli imati djecu. Oni su napravili umjetnu oplodnju, tako da oni sada imaju, ovo je zaista iznijela trudnoću, jer je ona imala taj ženski pored da iznese trudnoću. Iznijela je trudnoću. And we keep Yeah, sure. Yeah, don't mess with Gabi. I wouldn't. I would never. Don't mess with Gabi. Likewise. excuse me that I have to go No, I understand. and we keep in touch. Sure, yeah. Thank you. Have a safe trip. Thank you. Maksimalno za biznis. I onda se na to sve dogodi da Austrija od svih zemalja odluči prva uvesti obavezno cijepljenje. Di sam ja sad tamo. I dan prije... To je uveženo na prijedlog Karoline Edstadler. Obeženo. To je ministrica. Moja edukacija je novinarska, ja sam bila reporterka za međunarodne odnose i za sigurnost i radila sam diplomatske poslove. Znači, konj
kao sveta životinja je ujedno i simbol diplomata. Gdje je konj sveta životinja? Molim vas, imate zemlje gdje se konjetina ne jede. Konjetina Konjetina se ne jede. Jede se u Hrvatskoj, imate čak mesnicu na Znam, ima u dolcu. Varaždinu isto. Evo, Probaj. ali znači vas može pogurati. Mislim, šta sam ja trebala objašnjavati? Kobila nisam, kao kobila se utrkuje s kornjačama, a ja nisam kornjača. Mislim, onda sam ja trebala reći, znate, kobila je, konj je jedna životinja koja predstavlja diplomata. Ja smatram da je za ulogu predsjednika iznimno važna diplomatska edukacija i poznavanje i snalaženje u međunarodnim vodama. Zaspao sam već. Eto ga. Ajmo onda još jedno... Ajmo još jedno, dva ne moram, pitanja. ček sam, evo, mene su moje Kam morate ići? napustile. Ja imam večeru danas, jednu, tako da moram tražiti. Kamo? Moram znat. Ko vas je poslao? Nikad nećete doznati. Zgodno. Gledajte, ja sam konzervativna osoba i ja zaista ne vidim ništa pozitivno u platformi OnlyFans. Ok, Evo. može. Dobili ste feedback i koji je uopće to postotak feedback koji ste dobili? Ko su ti ljudi? U kakvim krugovima se oni kreću? Evo, ja sam osobno pogledala vaš intervju sa Darijom, kad je bio, gospođa Orešković. Kad je bila kandidatkinja za predsjednicu i ja sam rekla da ja zaista želim razgovarati sa vama. I sad ću vas ja pitati, znači vama dolaze, evo, gospođa Orešković je prema meni jedna fantastična žena. Evo. If you would tell me I'm the only one that you love, life could be a dream, sweetheart. Evo ga. Znači, ja sam vam došla ovdje gostovati u misiju. Da li je vama bitnije sad mišljenje ti ljudi koji vam dolaze gostovati u misiju s kojima vi želite razgovarati ili vam je bitniji ovaj feedback koji vi dobivate od ljudi koji zapravo nemaju nikakvu vezu sa vama, a imaju utjecaj na vaš sadržaj? Da li vi im želite uopće dopustiti da oni imaju utjecaj na vas? Bitniji mi je vaš. Onda nastavite raditi to što radite. Ok, mislim, to sam već davno odlučio. Bez obzira na feedback. Ajde završno reći, obratite se, ne znam, moje mnogobrojnoj publici i Hrvatima zapravo. I Hrvaticama. Se obratim ili da se okrenem u kameru. Pa da, evo, ja bih pozvala građane Republike Hrvatske i sve one koji imaju državljanstvo i imat će prilike glasati i odabrati novog predsjednika da zaokruže moje ime. Postoje razlozi naravno za to jer sam kompetentna osoba i dostojno ću predstaviti Hrvatsku u međunarodnim vodama i nisam vođena nikakvim političkim interesima stranačkih struktura koje ovu zemlju zaustavljaju u razvoju i rastu već desetljećima. Ajde, evo za kraj da završimo sa sredstvom temom. Kako se zove gladna kvaka? Molim? Kako se zove gladna kvaka? Koja? Znate što je kvaka? Kvaka za otvaranje vrata. Da, kako se zove gladna kvaka? Molim? Kako se zove gladna kvaka? Ne znam zaista kako se zove. Ručka. Molim? Ručka. Ručka, dobro. Kako nisu vicevi? Ne, meni vicevi zaista nisu smiješni, ja sam preospa. Ja nisam ni škakljiva osoba, ja ne razumijem zašto to ljudi rade. Neki vic bomo našli.